You guys, my friend. Ang di first time bin vlog kai tongo hinke an channel lo subscribe kai ready. B plus. Oh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ke tini jeng thalai picnic kisa dologoi Bormarao thana hinlai tongo. Saimia te ang kibul pur hap jangno. Ke boknai ro gora je do kolok tam heng tonga se pro haingai. Ke kesamani. So guys, ngawan request dia wisha mar ki request ma kayo WhatsApp kare be te subscribe kholai be ni Please sabar karai. so ke ara chombi phone ki nai no nai tong lai later. So finally so pagi ko parko ego yango tongo ani dolo no olo kono na so ngata tiket nai halos nai no an logi nai tong ni so finally ko nai be ni yango pal ke himlai tong so guys iko khai jeng actually mo hotar chaplan khemasi yango phailai ne hanai sini class ni dawai nga ke norok nai lai tong di actually ang joto phone mang lagdo because an phone bo charge kare nga ke so nga ke or ke bui borok kabang tong hani kisa lasi thanga tam nei ke bui borok sang ke block khane lasi he diba iko yango ke board dok tongo kaisa kanang ke 50 rupees ng tabo yango bolong bel lai tong yango blogger mang iko first time do bon blog laisa blog bono subscribe kari Ang sawan ni vlog. Hai ani to phunu de. no thai ani yango sari kata Iko songre ito pure. Hi guys, hello everyone. Nado ang tini bin vlog first time kai tong hinga ke matham mai jo musni. समझ रहे हो ना Matham mai jo musni. नाइस Ang di first time bin vlog kai tong hinge an channel lo subscribe kai ready. nin channel mong Like share ever blog kini kamo. Like share ever do so bin do subscriber agon by the way sab bono sini sabari do erla sang bin mong sari nai comment kai sari. cheng ko bono sab sini कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये nga ke by the way bin kaisa kaisa do Kaisa do. dur lodong nai kaisa video nong phai goi kana aro bono no khona ke Kai na mane anu nung ma hairung ma tong. aro no kha Emna anu Instagram ma follow kai dil Instagram bo nge so nai dong ni iko nai di bolong monek bolong do iko par Hatai Kotor iko par oh hero age hing to nai la Indol nai jano ro. you guys my friend Asa kamu sat. content नहीं तो my friend हाँ तो कोई भी लड़की तेरे साथ कभी डेट पे नहीं जाएगी इको ना एकदम तो इसी तरह में मोसे पार फो इकले कसम है सी ना तो रुको जरा सबर करो सो इको ना जी बुझे तो ना जानन बरी जी है बस ले जा अरे मैया धोखा देख लियो वो यहाँ मना दो पूरा फुल से जे कपाल फाइनल से कलांग में आता इको अभी प्लस पायल बक्स कागज थामे के ना इको यहाँ टोंग गोंबरा कोरमा
So tao ko Suka lagi na hi ko na ni. Utama ni semia. Ko Suka lagi ra jong dia kok serang ra. Jong dia kok we blog hai ni mo song ni. Iko ko Suka lagi jong mo na ni. Masuk le ale tolas nak le me tiro boro sao iku yang tolao nai di bolong or pun naiknya kere yang blog hai thang dong blog war sih kayak apa aku na anglenin fancy वाह क्या सीन है anglenin fancy bin pen oh ikut nong rawa foto bisa lagi na Này bro bang masih. rồi lại sẽ thôi cái xin học sao lại đi so finally có ăn đâu lại mà lại hả bor khai te kon bas bhayo bor ko hostel ni simi bhayo senga haino kaisa dance group ni team hai ke bhayo ta best friend hai ke sing classmate no eko bor ka hostel tong ta na private hostel nge so belai dita Buza lại chứ. angor jiboni first time sokai ko Duy ber hen duy ber ya. I think this first time lama te lai jak phono habia ke bo Lep la bo. wow obong ke scenery rok nai di Wow guys. so finally oro khumbo sobai ka nge ke norong nai tung di so angoro second time sobai ke bo I think mom told me angoro serai pro bo se sobai ke bo so ngai ke norok ano I can subscribe kari te support kai tung di iko so lagi nai tung di so finally ko yango tago bising apa ngo yang men ai di mayung sikon di tia शाबाश बेटा बहुत बढ़िया iko yang nai di mayung iko obrong ke tui hai kono bising sitra no iko mayung tam rong lai jong content mamaya wala to mano khaine kini content mayenga no yang phajau Sotoka. Okay. So ang side. So hello guys, nge tawong hai sing kibelai sinai kumlong ko. Ke kumlong kai to teka se park kai punok sinai.
orang tu asal 10 minit video kait kan nggak tega cepat kait penuh sini ini kami semua borman lagi kupar ko bela lele mani Hatai Kotor ke tak kifilai jongo lagi zaman sonar menai jong di so amsen ko HAMBAI thanks for watching